Pichaja toqueta y tierra quiñani fondo indígena hanwalt awina kakaqolqanax kun kamasapnaqasiwayayko taqanakatqa fiscalía hayatqas t'askakiwa ukampi sauqsutoqetqa Rafael Quispejilataqa naruqas harapqitu ataripañqa sasawakamata arst'anuyaki. Fiscal Taripa Yereja y Adjataskakiwan Emicia Chacollo, ex ministra de Desarrollo Rural y Tierra Seculia Caroja, Fondo Indígena Janual y Lurawinacatja, Sasawa Kamata Kanaist Awayaraki, diputado, Unidad Demócrata Toquena Chicanchit Asiri, Rafael Quispejilataja. Haniwan Emicia Chacollo Caja Mauqueta, Juparoja Jawilta Atacante. Hanuka Jupaja Yasuita Ataquinua, Hanio Kunsu para Conostapcante. Perhichaja, Fiscalaja, Onostaijewa. Siwa a ver si atiñani cauca colxa apnacatana cauca colxa apnaque asfi tocarua ma requerimiento apay cámara que a derechos reales cauca autani pachasa transitor cauca autani pachasa apay porque jupaja taripa yatawa enriquecimiento y listo. Amtapt asaja kun hamateja pasuri abril paksinja jueza Cintia Delegadillo Taripa Yereja unikat awayarakiwa rebelde ukamaja Quispejila taroja. Jupastijani sarawiyatapata audiencia acoso político kanancha winakaroja ukatua jupaj Taripa yataj unikasiñapanja. Ayukatawa Quispejila sarawiyaraki jupapashpa Taripa yasiñatakeja. Ukaja hanikiraki upokase waikiti sasawa akamata kananch aniraki. Pero nada sartua hani hupanaka katun trapatot askar japjewa. Hupanaka wale hasta koruch esa absupre pero katun te yo askar japjewa. Katra jueza hani una yati munuk te sara que sawa. Kodiak askaria porque nada se tra cárcel apantito o sino libro y hasimunta. Si te cárcel apantito neja huchanera que han apant que neja huchanera que hupanaka roja ma proceso penal ukuchanta taripa ya ukat naja ukatu mana ukas karap